السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم صباح الخير أيها الطلاب كيف حالكم? We will know the haraka, practice the haraka with different letters. Exercise number 1 and 2. Let's start. Hamza fatha a, Hamza kasra I, Hamza dhamma u. Hamza fatha a, Hamza fatha a, Hamza kasra I, Hamza dhamma u. A, I, u. Hamza fatha a, Hamza fatha a, a. Hamza fatha a, Hamza dhamma u, a, u. Hamza fatha a, Hamza kasra I, a, I. A, u, a, I. Hamza kasra I, Hamza kasra I. I. Hamza kasra I, Hamza fatha a, I, a. Hamza kasra I, Hamza dhamma u, I, u. I, a, I, u. Hamza dhamma u, Hamza dhamma u, u. Hamza dhamma u, Hamza fatha a, u, a. Hamza dhamma u, Hamza kasra I, u, I. U, a, u, I. Ba fatha ba, ba kasra bi, ba bi, ba dhamma bu, ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu. Ba fatha ba, ba fatha ba, baba. Ba fatha ba, ba dhamma bu, babu. Ba fatha ba, ba kasra bi, babi. Ba kasra bi, ba kasra bi, bibi. Ba kasra bi, ba fatha ba, biba. Ba kasra bi, ba dhamma bu, bibu. Bibi, biba, bibu. Ba dhamma bu, ba dhamma bu, bubu. Ba dhamma bu, ba fatha ba, buba. Ba dhamma bu, ba kasra bi, bubi. Bubu, buba, bubi. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.